Imamo posebnu čast. Foodie klub za sve kojima je hrana strast. Postani član jer pristup je besplatan i vrijedi za sve osobe, za fizičke i pravne, a uz brojne članske popuste i pogodnosti možeš uživati i učiti od profesionalnih šefova i gastroinfluencera. Prijavi se već danas. Metro Foodie klub. Dobro večer, dragi online gledatelji, dobrodošli u drugu Metro virtualnu večeru. Jako nam je drago da ste s nama, nadam se da će vas se još priključiti tijekom večeri. Moram priznati, osobno sam vrlo uzbuđena jer jako dugo već nešto nisam vodila. Pandemija ostavila trag na mnoge poslove, pa evo tako i na moj. Svakako dobro nam došli, bit ćete večeras u jako lijepom i dobrom i vrlo profesionalnom društvu i dobrodošli na našu virtualnu večeru. Zašto virtualna večera? Sjećate se kako je prije nekoć Metro bio firma di kupuju samo vrhunski profesionalci, a mi, obični smrtnici, tamo nismo mogli. To vam se promijenilo i to upravo osnivanjem Foodie kluba i Foodie klub karticom. Sada i vi možete imati Foodie klub karticu i na taj način vam mogu biti dostupne namirnice ili proizvodi koje bi inače koristili samo vrhunski profesionalci. Zapravo Metro nam je dao šansu da i mi, obični ljudi, odemo jednu stepenicu više. U to ime imamo i ove naše virtualne večere gdje vrhunski šefovi kuhaju za vas, otkrivaju detalje, barem ćemo pokušati da nam otkriju što više detalja, tako da i vi, naši gledatelji, možete nešto naučiti. Tijekom ove večeri bit će dakle kuhanja, imat ćemo nagradnu igru, slobodno ostavljate komentare i upite ispod našeg video streama, a onda ćemo ih mi proslijediti tijekom večeri. Dvojici šefova koji su s nama večeras, ja vas lijepo molim, veliki pljesak, to mi je ostalo u navici, znam da ga neće biti, ali veliki pljesak za našeg prvog gosta večeras, Luka Nižetić. Dobro večer svima. Renesansni čovjek, to pjeva, to pleše, to fotografira, radi predstave, voli papat, a znam da voli i kuhati. Jako volim kuhati. Ti si zapravo bio šef 2 godine svog života. Ja sam bio, šef u svom restoranu Fabrika na Visu 2 godine i bilo je naporno, pa sam posao proslijedio dalje. Bilo je jako dobro iskustvo, ali draži mi sad nekako ovako da kuvam za svoj gušt kad ja hoću i kome hoću. Dobro, moram te na početku pitati, otkrićeš nam neke detalje, one sočne koji su bitni da dobro pripremimo tvoje jelo sami doma. Nisi si, hoćeš sigurno? Naravno, sve ću vam otkriti. Dobro, kamera je tu, sve će zabilježiti. Ne znam kako ti, ja imam tremu ispred njega, možda imaš i ti. Naš drugi šef večeras, moram s ponosom reći, moje gore list. Da. To i pjevači odavde dolaze, i sportaši, ali imamo i svog vrhunskog šefa, to je naš Rudolf. Rudolfe, dobro ti večer. Rudolf Štefan, da ne bi bilo. Dobro večer. Nalazimo se uostalom u tvom prostoru, ti si domaćin večeras. Na daleko poznati restoran Pellegrini, ovječan sa jednom Mišlenovom zvijezdicom. Ja jela, nemam šta za dodat uopće, jedva čekamo da se ponovno otvori. Kako si mi? Super, evo, velika čast i zadovoljstvo da smo večeras domaćini Metro virtualne večere. Zadovoljstvo što imamo Luku, tebe Antonija, posebno zato što nam dolaziš iz Šibenika. Mislim da ćemo biti dovoljno interesanti i zanimljivi našim gledateljima. Ja se nadam da ću nešto naučiti od Luke. Samo snimljeno i zamiljeno. Ovo mi namjerno da mi malo pouzdanje. Da ne odrežeš prst kad kreneš kuhati. A i super je stvar što će nam Antonija pomoći malo sa suđem tu, evo. To smo zaboravili, bravo. Zato ste me zvali. Dobro, to ćemo još ispregovarati tijekom večeri. Dobro, vas dvojica možete polako na psihološku pripremu, jer vjerujem da je za kuhanje potrebno i to. Ja ću samo našim gledateljima reći da večeras tijekom večeri imamo nagradnu igru. Jako smo bogate poklone za vas pripremili. Ne nagrađujemo samo jednu, već čak i 3 osobe. Samo dajte. Samo 3 osobe. Ne sada. 3 osobe, pažljivo slušajte što pričamo, jer podatak koji ćemo izreći nekoliko puta tijekom večeri za sada ne možete još uvijek naći na Google nigdje. Možda ćete nakon danas, ali do danas sigurno ne. Svakako, kada postavimo pitanje, 3 najbržih sa točnim odgovorom osvojit će velike Metro pakete, bogate i prepune hrvatskih proizvoda. Jer, kao što smo i na početku rekli, Metro je poznat po dobroj, dugoj i sve većoj suradnji sa hrvatskim proizvođačima.
sad bi da smo na televiziji ili išle reklame ili bi se moglo okrenuti publici i reći malo sad pljesak da dođem do daha, ali to sad trenutno ne mogu. Šta ste se vas dogovorili? Ne, ovaj Špaker, Rudolf je na svom domaćem terenu pa mi mora objasniti. Dobro, ja ću se samo povući korak natrag kad treba asistencija. Svakako, ponovit ću još jednom, učlanite se u Foodie klub, na taj način vam je omogućeno da kupujete u Metrou, kao što su do sada to činili vrhunski profesionalci. Vrhunske namirnice vas tamo čekaju i proizvodi, a mi ćemo sad na primjeru jednog vrhunskog šefa vidjeti kako treba ići u shopping i pripremu. Jesmo li spremni? Publika kaže jesmo. Idemo. I vidjeli smo i nabavku, ja moram samo reći da u Metrou možete naći puno visoko kvalitetnih namirnica, pogotovo domaćih proizvođača. Nešto si blizu si mi. Luka i ja smo u autu pripremali tek za danas, pa ćemo se skupa prisjetiti. Znači, među istaknutim hrvatskim proizvodima tu je svakako perad iz podnog uzgoja obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva Orahovec. Tako je. Orehovec, ja se ispričavam. Onda imamo... Boškarin. Boškarin, sad ovo je super. Znači, boškarin, istarsko govedo, imate u ponudi u Metrou, ali ko nam ga je doveo u Metro? Znači, ovo zvuča čudno. Agencija za ruralni razvoj Istre. Kad kažeš Agencija za razvoj, misliš kao ljudi sjede u uredu, vrte papire. Ali zapravo, evo, svaka čast stvarno možemo vrhunsku deliciju pronaći u Metrou. Imamo također klice obitelji Solina i naravno današnju zvijezdu, nemojte se ljutiti dečki, večeri, a to će biti plavorepa jadranska tuna, Pelagosa Net Farme koji donosi u Metro, htjela sam reći vodene proizvode, morske proizvode. Vodene, da. Nije ti more, voda. Svakako tu ima i inćuna, i slanih srdela, puno toga. Važno je naglasiti da u Metrou čak 14 proizvoda iz asortimana Pelagos Net Farme imamo. Dakle, došli smo do tog trenutka. Šta ćemo kuvat? Šta se kuva danas? Evo. Ja bih krenula s lukom, on mi je opasan jer je dok smo gledali video tvoje pripreme u Metrou, on je već izrezao kapulu. Ne, ja sam toliko uzbuđen da sam već počela rizat, ne znam di sam. I ja isto, evo, razumijem te. Ja ću radit jednu toplo-hladnu salatu od tune, komorača ili koromača, kako god. Evo, to je to. To je to, a sad sve ove detaljčiće, to ćeš zapravo saznat kad budeš kušala. Ali imam ja pitanje, je li to sad ti prvi put pripremaš ili imaš možda i u svoj ponudi ili jedeš to doma? Ili googlao. Ne, sličnu varijantu radimo u fabrici, ja sam ovo malo doradio sada neki svoj način. Malo novi, jer kad nešto radim ponovno, onda nekako uvijek nešto novo ubacim jer mi je sve drugo dosadno. Aha, znači... Mora bar nešto biti. Dobro, a jel recepte inače izmišljaš sam, testiraš, probaš ili kao...
Pa ja sam na svoju mater, a to je da ona nikad nije gledala recepte, tako nisam ni ja. Od oka, to je kuvanje sve od oka. od oka i tako mislim većina ljudi u Dalmaciji Mi svašta od oka radimo pa i kuhamo. Iako u Dalmaciji ono nije uvijek za složice, ovdje se sve kuva na dugo i na tiho i onda se sve prikuva i raskuva. Nekad volim pojesti to jer me podsjeća na djetinjstvo, ali u suštini mi ovdje znamo jako ubit namirnicu. Nama da nije došlo iz svita, da tuna treba biti polusirova, mi bi je pripekli da bi bila ko opanak. Tako da dobro je da imamo neke utjecaje svijeta, da, ali koromačna stavija jer me jako podsjeća na djetinjstvo isto. Mi smo kad smo po livadi pa brali ove stabljike pa jeli, jeste vi to radili? Ne, ti to. Uvijek. Je, to je baš bio veliki gušt, tako da evo danas samo za korijen koromače, malo ću ga karamelizirati i bit će jako fino. Dobro, a čekaj ti Rudi, je li moguće u ovakvom restoranu kuhat od oka? Ili je zapravo suština ovog onaj mali od oka za kraj da to bude pravi tač? Ja to ne bih rekao da je to od oka, to je po paleti ustima. Posjećaju. Po okusu, znači kuvamo po okusu. Znači u biti struktura postoji u tom našem tobože od oka. Zato što svaki dan drugačije su vremenski uvjeti i namirnica drugačije se ponaša. Nekad treba više soli, nekad treba manje soli. Danas imamo fantastičnu tunu koja je stvarno sočna, dovoljno masna i po meni njoj ne treba nikakav začin. A nekad se desi da tuna je malo slabašnija, da nije tako sočna, nije tako masna, onda sigurno da treba malo jači začin. Znači svaki dan hrana ima drugačiji okus. Dobro, znači taj naš pristup od oka ima smisla do neke razine... Definitivno. Kako bi rekla, detektirat namirnicu. Kako sam ovo sad, detektirat namirnicu. Rudi, reci nam šta ćeš ti pripremat danas? Pa ja sam odlučio, razmišljao sam kad smo dobili poziv za ovu Metro virtualnu večeru, šta? Ono što kod nas ljudi vole kuhati rižot, volu isti rižot, ali radu puno grešaka. I onda sam htio u stvari ljudima pokazati da to može, da mogu to doma napraviti vrhunski rižot, da uživaju. A s druge strane mi je bila, kad smo dobili temu tunu, onda mi je pala ona tuna s povrće na pamet iz konzerve. I onda smo tako složili ovaj recept i u stvari to je prvi put da kuham ovako jelo. Znači imamo premijeru? Imamo premijeru. Danas imamo premijeru, evo sad. Tu publika, bila bi ovacije valovi. Naravno da ćemo početi raditi. U biti, ja sam samo htjela napomenuti gledateljima da, baš što je Luka rekao, nakuhavalo se u prošlosti namirnice, to baba kuva 3 sata, ide, sve se rastvori, a zapravo mi ćemo 2 vrhunska jela dobiti za 30 minuta i u biti dobra hrana se ne mora dugo kuhati. Ok, ništa, reći ću vam. Krenite! Idemo! To je to! Hvala ti! Nema problema. Očekujemo vaše komentare ispod našeg videa na Facebooku. Proslijedit ćemo ih našim zvijezdama večeri. I naravno nemojte zaboraviti da imamo tijekom večeri nagradnu igru. Ne još, morate nas pažljivo slušati. Izreći ćemo neke podatke o asortimanima, o našim proizvođačima, o našim dobavljačima, o kojima ćete morati znati baš jedan specifični podatak kako biste osvojili upravo nagradu. Najbrži među vama i najtočniji naravno i čak 3 među vama će osvojiti veliki paket hrvatskih proizvoda. Tu smo. Jesmo tu? Da vidim, što se dešava? Evo, radimo. Vidim ja. Radimo. Ljubičasta kapula, šalota i bijelo vino. Bijelo vino. A di je ulje? A? Di je ulje? Nema ovdje ulja, ovdje ide maslo. Tu ide maslac. Ovo će biti jedan umak, jedan dressing za tunu na bazi maslaca i wasabija i vina. A kakva je ta tvoja tuna? Šta ćemo s njom? Moja tuna je odlična tuna, kao što je šef rekao. Jako dobra tuna i koju ne treba previše maltretirati. Ja ću je samo malo zapravo prepeći na tavi, zapravo će zamotat prvo u sezam i panko mrvice. To su panko mrvice. Koja je panko mrvice? To uvijek u receptima vidim. Panko mrvice istaknuto. Od pupe. Koja je razlika? Od pupe, od biloga, od pupe, od kruva. Od onog najugljikohidratnijeg dijela. Ono što najviše volimo, čupkat, a čekaj, jel može zamijeniti, možemo recimo tvoj... i piletinu u tome. Ne, htjela sam reći, možemo li tvoj recept napraviti sa običnim krušnim mrvicama? Možeš, bilo kako, ne moraš čak ni tunu obaviti u ništa, možeš je ovako, kad je tako dobra tuna, možeš samo baciti na vrlo kratko, na svaku stranu, ja to neću duže od 15 sekundi. O, dobro. Javi ako treba sat ići.
Evo, sad ovo mi je dosta bitno, pa evo možeš... Pa možda možeš li se ukloniti iz kadra? Hvala vam lijepo, to je bilo sve od mene za večeras. Imam ja i drugu žrtvu, to znaš. To. A šta tu radimo? Znači, danas ćeš nam zapravo otkriti šta radimo sa rižotom. Ja čisto čirkat, oprostite što vam dolazi, može, jer me zanima rižot. Znači, mi svi volimo u Dalmaciji luk, češnjak i sad ono što ja uvijek volim raditi, ja volim aromatizirati ulje. Uvijek aromatiziram, sad sam stavio majčinu dušicu i češnjak. I evo, kad on počne ovako zlatiti, onda ću ga izvući vanka. A miriše. Izvuću ga vanka, znači dobit ćemo ulje da je aromatizirano, a nećemo dobiti težinu. A ne težinu. ostavlja se to znači unutra. Tako, i ne dobivamo težinu češnjaka poslije bijelo. Evo, to je ono što ja uvijek koristim, bilo šta da radim, pašte ili nešto drugo, uvijek idemo na ovakav način. To bacim dalje i onda možemo krenuti na kapulu. Čuo Luka. A, nije ovo ništa. Bacili smo se na kapulu. Kad radimo rižot, onda uvijek koristim da je kapula iste veličine kao i riž. Zašto? Zato da onda bude jelo poslije kompaktno. Znači svi elementi koji idu unutra bit će iste veličine kao riža, osim u ovom slučaju što će kockice tune će biti veće, tako da osjetimo pod zubom. Slaži li se jedan ovakav vrhunski šef s mojom jednom malom privatnom tezom? Evo, možete i uključiti u raspravu. Može, slobodno. Ja odgovorno tvrdim, mislim, ne mogu odgovorno tvrditi, ali moj dojam je da hrana ima potpuno drugačiji okus, namirnica, potpuno drugačiji okus, ovisno o tom kako je izrezana. Kako je, znači, je li sitno, krupno, je li duguljasto, je li kockasto, je li... Ima, ali s druge strane također ima, volumen je bitan radi vremena kuhanja. Također uvijek ako imaš veći komad, treba više sati kuhanja. Što je rekla Luka, kad su naši stari kuvali dugo, onda treba biti velika kocka. Ako sad kuhamo kratko, onda moraju kocke biti male. Tako je. Evo, to je isto bitna stvar. Najbitnija stvar da namirnica se adaptira veličinom vremenu kuhanja. Okej. Evo. Znači ovo je tako sitno izrazuckano. A ja sam ima tu pomoć danas, to je moj Jakov meni pomoga. Jakove. A Jakove pomoga i meni. Je. Bez Jakova ništa. Dobro. Evo ga, znači sad ćemo zažutiti. Ono što je jako bitno, ista stvar reći kod rižota, da rižot mi solimo na početku. Šta znači, kako misliš na početku? Kad stavimo rižu unutra, kad tostiramo rižu, onda ćemo i posoliti rižu, zato što je naknadno jako teško... Ugurati sol unutra, da. Zato što riža kad je ubaciš i tostiraš, kad dodaš temeljac, onda ona apsorbira sve iz temeljca. Znači, bitno je koliko je zasoljeno. Znači, ljudi pišite ove trikove. Poslije je jako teško začiniti. U biti baš si razmišljam zašto meni taj rižot nikad ne ide i solim poslije. Je. I ono što je jako bitna stvar... Samo zato. Jako bitna stvar kad koristimo temeljac, ja sam ovdje sad napravio od povrća temeljac zato što je najneutralniji i opet s druge strane podsjeća na onu tunu sa povrćem. Šta je u temeljcu? Sve tu je sad mrkva, razno. kapula, malo začinskog bilja, može malo koromača isto biti. Gdje završi to povrće iz temeljca? Sada ispeštano. A, dobro. Ispeštano. Znači, sad je već spremno da dodamo rižu. I da to ja sam sad stavio cirka pola kila riže. Sad ćemo tostirati rižu. Jako je bitno da riža postane prozirna. Da, ostakli ono. Tako je, ostakli. Znači to se zove službeno tostiranje riže. Još nemamo vod, tekućine. Nema još tekućine, nema. Sad znači je samo, i sad uvijek treba voditi računa također kod rižota da bude uvijek ne srednja vatra, nego da bude 1/3 snage. 3/4 je. Navedimo 3/4. I koliko je 3/4? 45. 45 ili 75% snage. Ili 3 prtalja od sata. Evo, sad ona se počela minjati, ali još nije. Evo, sad polako. Evo ga. Jel to vidimo? Vidimo? Temeljac uvijek mora biti topa. U protivnome, znači sad kad bi dodali temeljac unutra, samo bi se hladan temeljac, stalo bi kuhanje i usporio bi se proces. Uništio bi ovo što smo tu već napravili. I s druge strane, riža ne bi otpustila škrob. A bez škroba nema kremoznosti. Nema kremoznosti, tako je. I zato koristimo karnerol i rižu
To je riža koja je nastala negdje 45. godine križanjem dvije vrste i kažu da je jedna od najboljih... Oprosti, nisam te čula kako se... Carnaroli. Dobro. Ona je nastala križanjem dvije vrste riže, ne tako davno, znači 45. nakon rata, i kažu da je najidealnija za rižot. Kod nas ljudi koriste isto arborio, samo što arborio ima malo kraće zrno. Ovo je malo duža. I ono što ja kažem, uvijek ja isto poštujem svaki put vrijeme kuhanja. Kako kaže proizvođač, toliko kuhan. I ono što je jako bitno isto za napomenuti, da svaka riža, sad ću dodati malo vina. Luka, i tu ide vino. A ne može bez vina. Ili prije, ili poslije, ili tijekom. Mislim, ovo je zapravo super, kužiš. Jedan vrhunski šef kaže, poštujem uputu proizvođača, a mi amateri kao, šta kaže, ovo 8 do 10 minuta, ma dobro je 12. Ali isto je bitna stvar da riža ima svoje berbe, kao vino, svaka berba je različita. Znači nekad ima, to isto svi moramo uzeti u obzir, rijetko to uzimamo. Nekad se desi jednostavno da rižu kuhaš sve po napucima, ali ona i dalje ostane unutra tvrda, a to je u stvari odlika te berbe. Evo. Koliko će još ovaj proces prije dodavanja temeljca? Dok ne iskuva vino. Evo možeš ti pomirisati. Hoću, vrlo rado. Jo, meni to sve fino. Dok ne iskuva vino. Tu je vino. Ja ću iskoristiti trenutak da vam kažem da zapravo krećemo na našu nagradnu igru. Samo malo da se nađem. Evo, može tu? Može. Dakle, spremni smo za nagradnu igru. Već sam vam nekoliko puta ponovila ovaj podatak. Nadam se da ste nas dobro slušali. A pitanje jest koliko proizvoda imamo u Metrou iz cjelokupnog asortimana Pelagus Net farme, znači dobavljača koji se bavi našim morskim proizvodima. Koliko proizvoda ima Metro njihovih u asortimanu? Ne možete googlati jer je podatak nepoznat široj javnosti. Mi smo ga spominjali danas tijekom večeri i nadam se da ste pažljivo slušali. Spomenut ću ga možda još koji put u slučaju da se neko sada uključio, a želi se uključiti u nagradnu igru. Luka, kako ide? Dobro, Luka. Ide. O, bravo, Luka. U biti, ma šta je to? Nemoj ti šta je to, ovo nije još ni blizu. A fino i tebi miriše to tu. Ja sam zapravo zaboravila kad smo se dogovarali za današnji večer pitati tko će to pojesti. Zna li se šta? Pitam za frenda. Ti moraš zaslužit, a pošto si jako dobra prema nama do sada, mislim da bi mogla dobiti griz. Pazi, zaslužila sam, prijetite mi se pranjem suđa, mislim da bi bilo u redu. Ide wasabi, nisam još, niste još ništa dovoljno zaprljali. Tako, malo wasabija. Dobro, ovako, da vidimo šta kažu naši gledatelji, koja pitanja su za vas postavili. Mislim, iskoristite svoju mogućnost stvarno da postavite pitanja, jer u biti, Rudi, jel se otkrivaju uopće te kulinarske, gastronomske tajne i kako? Ne baš. Ma ja mislim da se to... Treba. Ja mislim da se treba, živimo danas u doba, evo mi imamo večeras virtualnu večeru. Da. Znači sve je otvoreno, živimo u doba, rekla je meni jedna gospođa, gdje je u stvari znanje besplatno. Da. Na tim pametnim uređajima vidimo sve. Evo, pitanje za tebe stiže, pa ćemo odmah iskoristiti priliku ovog našeg vremena virtualnog. Kako je vino najbolje koristiti za rižoto? I to pita Tatjana. Bravo. Znači, kod vina ja preferiram koristiti tradicionalna vina iz našeg kraja, to je žutine. Zato što žutine su pune okusa, aromatične su, lipe i daju punoću. A dok svježa vina sa više kiselina uvijek strše u rižotu. Nikad ne možeš ih iskuvat i onda imaš osjećaj savinonskih kvasaca u rižotu, što ja osobno ne volim. Tako da preferiram žutinu, jednu tradicionalno bijelo vino Dalmacije. Evo. A to je zapravo isto jedan od kućnih gafova. Pretpostavljam da ni ti to ne radiš, ali mi bezjaci i civili, znaš kao, koje vino imamo u frižideru, to uvališ u jelo, a u biti I uvijek mora biti mlako vino, ne smije biti hladno vino.
Znači, je to općenito pravilo da ne bi trebala u kuhanje ulaziti hladna tekućina? U rižotu nikako. Temperirat sve. Osim u juha. Juha kreće sa hladnim. I ono što je jako bitna stvar da uvijek kad kuhaš rižot da imaš cijeli mizanplas već spreman ispred sebe. Znači, nema u hodu? Ne. Jedini moment kod rižota kad imaš vremena, u stvari sad za par minuta ja ću ga poditi temeljcem i onda imaš vremena za... Ja ću do tad možda pronaći neko pitanje. Imam ovako, riža, najbolja za rižotu, zapravo smo već i pričali o tome. Ja sam rekao karneroli za mene osobno najbolja, zato što ima najviše škroba. Kad smo se spremali za emisiju, onda mi je Branimir moj rekao da bi bilo dobro da napomenemo kako testiraš volumen, koliko škroba ima, staviš u prozirnu čašu rižu, dodaš vodu i pogledaš koliko će ona otpustiti škroba u vodi. I po tome znaš da li je dobra riža ili ne, da li ti je dovoljno kvalitetna za tvoj rižot ili ne. Šta je bijela... Šta je više škroba, to je bolje. Bolje. I više je bijela boja u čaši. Kužim. A ove druge, ne diskriminiramo rižu. Di s drugom rižom? Koja jela ide druga? U riblju juvu. Riže imaju široku primjenu stvarno, ali za rižot definitivno mislim da je ovo najbolja riža. Luka, ja ne znam, ispada da stvarno čitamo malo misli. Daj mi se vratiti, molim te, na ove panko mrvice. Jel one prolaze proces isti kao obične krušne mrvice kad bi se s njima... Kad se s njima priprema? Malo se mora paziti na toplinu ulja, malo će ti brže planit, ali u principu isto. Da ponjušnem malo. A šta je tu sve? Pričaj nam. Znači... Osjeti se sve? Bijelo vino, ljubičasti luk, maslac, sol, papar, wasabi. Čekaj, ti si vidim tamo u kapula koja je bila u vinu je izvađena. Procijedio sam, tako je. Kapula je samo pustila. A šta bi mater napravila? Ispeštala? Mater bi ispeštala, tako je. Dobro, i sad ide proces kako? Sad dalje ću ispeć koromač. Dobro. Karamelizirat ga s malo meda, ostaviti ga sa strane i onda se bavim sa kraljicom današnjeg jela. Tunom. A to je s tunom, da. Vidim tu i neki matovilac. To je matovilac, to će biti podloga, čeri rajčice. Kakvu hranu ljudi ljeti traže? Pa dosta tešku. Ja ne mogu vjerovat. Da. Ljudi liti vole pice, hamburgere, manistre carbonare i tako da. Da, to je ono, mislim, to je meni ogromno iznenađenje. Pogotovo na jednom otoku. Ljudi zapravo generalno jedu najmanje ribe, što je meni ono jako čudno, ali ako mora birat ribu ili neki komad mesa, ma na šta rađe ću komad mesa, ribu ćemo drugi put. Da, tako je. I to je najčešće u Dalmaciji. Tako da, to mi je, meni je, ja sam tužan zbog toga jer ja stvarno ribu obožavam i jako cijenim i mislim da je zdrava i da je ta zapravo mediteranska kuhinja jedna od najzdravijih kuhinja generalno. Svi dobri sastojci su tu. Potpuno se maćehinski odnosimo prema njoj, da. Dobro, možda je razlog tome neka, kako bi rekla, vrijeme i svijet su otišli naprijed, a načini pripreme su, ovi tradicionalni jesu možda najslađi, ali ima tu i novih šansi i mogućnosti, ko što ćeš nam ti danas pripremiti, recimo tu salatu. To nije baš da bi ti mama spremila. Pa moja čak i bi. Tvoja bi, i moja bi. Možda bi se sporile oko mrvica sa ili bez. Ja sam još uvijek isto, bolje ih je imat, ali još uvijek se mislim. Tako da ću odlučiti, evo ima još jedno 10 minuti da smislim. Da, ali u svakom slučaju, šta? Kad mi kažeš imam još 10 minuta, je li to znak da... Ne, koliko mi imamo vremena uopće? Imamo već 15 minuta, ja mislim. 15 minuta? 15 minuta. Ja sam jako loš po pitanju vremena, ja moram ubrzati. Ali ne možeš mi ovo raditi. Ne, evo ga. Sakrići se iza lustera. Ja radi, moram samo pojačati, to znači smanjiti. Samo radi. Dakle, za vas koji ste se ovaj čas uključili, upravo je u tijeku druga metrova virtualna večera. Povod za ove virtualne večere je osnivanje Foodie kluba.
Foodie kluba, a vi možete biti također član Foodie kluba, što vam daje mogućnost da zapravo u metrou možete kupiti vrhunske namirnice i zapravo da postajete na neki način i vi, pa vam reći poluprofesionalac. Mislim, nisi, ali kao dozvoljeno ti je sve što i profesionalcima. Inače, da biste postali članom Foodie kluba, dobit ćete svoju Foodie klub karticu, vrlo je jednostavno, u klikovima se to radi, nema tiska. U 3 klika zapravo možete postati član, dobit ćete svoju karticu u digitalnom obliku i na taj način možete šopingirati vrhunske namirnice i vrhunske proizvode diljem Lijepe naše, a ono što moram naglasiti je da Metro je i već i prije imao, sada sve više i više i još više proširuje svoju suradnju sa domaćim dobavljačima, pa zapravo možete vrhunske i vrhunske kvalitetne hrvatske proizvode kupiti upravo tamo. Nije to jedina pogodnost, naravno, evo, jedna od pogodnosti je da imate priliku učiti kuhanje od vrhunskih šefova. Danas pripremamo plavorepu jadransku tunu. To je samo jedan od artikala u asortimanu Pelagos Net Farme. Skoro sam rekla Pegas, kako si mi rekao na početku. 14 proizvoda čak njihovih se nalazi u asortimanu Metroa, a to je ujedno bilo negdje spomenuto kao možda jedno od naših nagradnih pitanja. Ja se nadam da ste dobro slušali. Za vas koji ste igrali nagradnu igru i sigurno je igrate, prvih 3 sa točnim odgovorom će biti nagrađeni velikim paketima proizvoda hrvatskih proizvođača, ali nemojte zaboraviti da objavljujemo pobjednike nagradne igre u ponedjeljak u 12 sati u komentarima upravo na ovaj naš video stream. Šta se radi? Koromać. Osim što ometam šefa. Evo, sad ćemo karamelizirati malo koromać, koji je vrlo specifičnog bronhijastog sambuka okusa. Da, ja ga jako volim. I ono super je ovako za te neke svježe varijante, svježe nekako jelo, za razne salate, ide odlično i s mesom i s ribom, ne znam, meni je top to namirnica. Je to onaj tip namirnice koju ili voliš ili ne voliš? Pa ne bi čak rekao, nekako nije baš toliko specifičan. Ne? A misliš da, hoćeš probati? Ne, pa probala sam, ali meni nije napet. Ne. A dobro, daj mi malo komadić neki, neko iz... Ovo je testirao najbolje. Ja? Prvo. A? Mislim da je možda do pripreme, znaš. Zadnji put kad sam jela, nije mi bilo fino. Nije bilo baš. Da, ali ima potencijala. Ima, da. Luka, neću te smetati. Malo ćemo, evo vidjeti. Skoro pa smo pri kraju s vremenom. I kako je on to? Maslo, jel? Maslo. O, da vidimo što se kod Rudija dešava. Što smo sve stavili? Rezime? Evo ga, mi smo sad pri kraju kuhanja, imamo još jedno 4 do 5 minuta. Ono što je jako bitno, evo sad je to, uvijek kad napraviš ovako sa kuvačom, kad vidiš dno i kad se sporije povezuje nazad, to je već moment kad možeš znat da više ne treba dodavati temeljca. A sad to sve opet ovisi o riži, da li je riža kuhana ili ne. I zato uvijek treba probati rižu. Znači sad nama treba definitivno još nam treba jedno 3 minute, 4 minute. Zato ću još dodati malo temeljca. I ovo je sad zadnji put da dodajem temeljac. Evo. I kad iskuha ovo, onda ćemo ići finiširati rižot. Završit ćemo ga sa parmezanom, sa maslinovim uljem. I na kraju, kada sve završimo, onda ćemo dodati kockice tune. Znači, lipa roza tuna. Tako je. A gore na vrh ćemo onda opet staviti svježe kockice tune. Znači, ne stavljamo na kraju tunu, tako da se tuna ne prekuha, da ostane crunchy i da otpusti svoje arome i masnoće u rižotu. A hoćemo li će na temperaturi biti još rižoto ili će ona se samo dokuhati kroz... Maknit ćemo se. I onda ćemo staviti unutra. I onda ćemo ga finiširati i začiniti do kraja. Gledam kako se lijepo giba ta riža. Ne znam da sam uspjela u životu jednom pošteno skuhati tu rižu, uvijek ili previše vode stavim na početku, ili premalo, ili mi se zalijepi. Nešto uvijek pogriješim. Mislim, kao to je neka obična riža, zapravo nije, mislim, i to treba svladati. Ali to je samo igra dodavanja i oduzimanja. A, tuna. Izvoli. Stiže kraljica. Stiže kraljica, ta-da-da-da. Vidi komada. Jako lijepi komad tune, stvarno za ne obraditi je. Da. Će probati malo sirave. Ono što je jako bitno isto, Antonija, kad radiš rižot, moraš ga non stop probavati.
Znači, bez probe... To mi nije problem. To mi stvarno nije nikakav problem. Bez probe nema ništa. Bez probe nema ništa. Uvijek moraš kušati i probavati. Znači, nema kao, moje iskustvo je toliko da ja samo kuham i ne moram više ni probavati, nego zapravo svaki put probamo. Svaki rižot. Znači, svaki rižot kad kuhamo, uvijek ga moramo probati. Marija, probam ga više puta, sigurno 7-8 puta ga probam. Inače, bez toga ne može skuhati po meni dobar rižot. Fali ono nešto, nema nas lijepo. Ovo me živo zanima kako će izgledati. Ja sve nekako se nadam da ću biti nominirana za kušanje ovih jela večeras. Ovo što listam je Metrovo malo izdanje, stvoren za hrvatski meni. Ne znam je li treba krupni kadar na kameru, ali evo stavit ću vam to tu. Nije zanemariva uopće ova naša hrvatska kuhinja, a evo sad kad možete postati članovi Foodie kluba, sve te dobre i kvalitetne, visoko kvalitetne hrvatske namirnice hrvatskih dobavljača su postale dostupne svima. Malo ću se, mislim da i vama treba možda koja sekunda bez mene, pa ću i ja pročitat. Kao što smo i spominjali, upravo se i tu spominje poljoprivredno gospodarstvo obiteljsko Orehovec. Jesam sad ispravna? Bravo, Orehovec. Tu nam je istarski boškarin i to od Agencije za ruralni razvoj Istre, Pelagosnet Farma koja nam je danas omogućila ovu kraljicu, današnju tunu, a ima i puno više proizvoda u svom asortimanu. U Metru ih možete pronaći čak 14. Tu su Klice, obitelji Solina i ostali svi dobavljači. Možete ih zapravo sve naći ovdje i malo se informirati o tome što se postaje za vas dostupno onda kada postajete član Foodie kluba. To je vrlo jednostavan postupak. Online se prijavite, u 3 klika postajete član i dobivate svoju Foodie klub digitalnu karticu. S njom naravno možete kupovati u bilo kojem Metrou diljem Lijepe naše. Ima li ovdje nešto slično, možda neka ili ima o pripremama? Ima svašta tu. Pa nije loše se ovako informirati, moram vam reći. Neke stvari nismo možda ni svjesni da postoje. Evo ovako postaju nam dostupne svima. Ostavit ću to ovako. Ja mislim da je napravljena jako dobra selekcija. Stvarno ima... Evo, šta kaže naš šef na zapravo asortiman i na te... Pa moram priznati da u prošlosti smo radili jako malo sa Metrovom, a sad otkako je pokrenuta akcija da se radi sa hrvatskim proizvođačima, sve češće i češće radimo i stvarno moram istaknuti da su proizvodi fantastični. Evo, kao što vidite ovu tunu, Orehovec smo patku isto radili, isto izniman proizvod. Tako da mislim da je to pravi put za sve nas. I mislim da je jako dobra stvar da se Metro otvorio za građanstvo. Za Hrvatski. Da, to sigurno jer je zapravo nikad nismo mi mogli obični ljudi doći u Metro. To je nekako bilo fokusirano na profesionalce, a sad sa Foodie klub karticom možemo svi. Evo vidiš Antonija, sad je on već se počeo paliti, ali se ne trebaš ništa sekirati, dodaš još malo... Odmah sam se nasekirala. I dodaš malo temeljca i gotovo. I sve je okej. Evo, to je ti znači samo igra oduzimanja i dodavaš. Ti si na početku rekao, ljudi vole kod nas jesti rižoto, ali rade puno grešaka dok ga pripremaju. Ja sam sve. Ja kad radim sve greške. Stavljam, nije mi dovoljno toplo što dodajem, ne poštujem vrijeme kuhanja. I tako, sol stavim prekasno. A i sad, ono što je bitno, ja mislim da je sad riža pri kraju, napravit ćemo al dente, ja ću tebi isto također da probaš. Smijem ja probaš. Evo ga, možeš. Evo ga, izvoli. Vi ste već gotovi, jel? Čekaj, zato ide. Ide još. Ovo je sad al dente, riža je još. Ja vam ljudi volim raskuvanu rižu. Samo da vam kažem. Jel to okej? Sve okej. Mislim, sve okej. Još ćemo s čovjekom koji voli raskuhanu rižu. Za njega ćemo nastaviti kuhati. Okej, može. Nađemo se u sredini negdje. I sad ćemo znači početi završavati rižot. Sa naše strane ja počinjem lagano završavati. Ono s čim ću početi završavati je definitivno maslinovo ulje. Dobro. Dodajemo masnoću i uvijek moramo ga mišati, povezivati. I on sad dobiva svoju kremoznost. Gladna sam. Evo sad sam gladna, Rudi. Šta ćemo sad? Malo maslaca. Malo masla. Ovo je zdrav rižot. Moraš malo masla. I uvijek je kad radiš rižot, kod mene uvijek nered. Uvijek je sve šporko. Luka mi je danas ispričao da on kad kuha nijedna majica mu ne preživi jer u žaru borbe. Jer vidiš sada,
Stvarno, to je A non-stop. stvarno, na oko je kremast. Na oko počinje biti kremast, na oko počinje biti kremast. I sad vidiš, sad on se malo zgusnija, znači opet to nije problem, samo dodaš malo temeljca, ako nemaš temeljca, I možemo nastaviti, samo da. mlake vode i opet možeš nastaviti. Okay. To je ta lipota kod rižota. Hoću li nešto kardinalno propustiti ako skoknem do luke? Ne. Sad ću ti reći samo jednu stvar, jako bitnu stvar, kad radimo, posebno on je maslac, sad smo dodali maslac, maslinovo ulje. Dodat ćemo tunu koja je sočna masna, uvijek moramo dodati kontrast. Znači dodat ćemo kiselinu. Kiselina je kontrast maslom zapravo. To je ono, znaš kako su naše, to jest moja baba je spremala uvijek crni rižot i uvijek je dodavala unutra kvasinu. I u ovom slučaju upravo da da taj umami, jer ona kvasina ti navlaži nepsa. To je to. I sad sam ja dodao unutra limunog soka. A to će i Luka napraviti. A on ne mijenja okus, on zapravo da neku notu samo. Da, po noću radi slinu. A čim dobiješ slinu, znači da je ukusno, da je lipo, jel? To mi je od limuna. To nam je od limuna onda. Zato uvijek imaš masnoću, kad dodaš masnoću, onda moraš dodati... Vidi pa sad parmezana. Sad ćemo malo parmezana. Ovo je divota za gledat kako se događa. Je. Luka, kako ide? Šta se zbiva? Mogu li ti pomoći? Ili da ti odmognem ako želiš? Ti to odustao od panko mrvice? Jesam. I prerezao si? Jesam. Da, pa dobro izgleda ova tuna. Piće to. Kako ćemo onda? Znači to će biti na matovilcu, biti i komorač ili koromač? Tako je. Sve ću naslagati ovako jedno na drugo i bitno se prožnu svi okusi, da budu sve teksture i da bude jedno... Samo da ti šapnem. Ej, čekaj. Ja ne znam su vam rekli, mislim, mene su zvali da vas ometam, a ne da vodim program. Mogu. Evo sad ćeš vidjeti šta je kiselina u stvari učinila. Mogu malo prvo pohladiti to, skoro ću upeći jezik. Ali moraš. Vidiš razliku? Ogromna razlika. Da. I sad kad je sve gotovo, de facto stavljamo tunu unutra. I ona se u biti skuha od topline. Tako je. Rekao si da ti je inspiracija na početku tuna iz konzerve. Ne znam, inspiracija okej, ali ovo je toliko fino, ne znam se možemo li dovoditi u vezu više. Evo još malo. Može. Zaboravila sam reći jednu važnu stvar, a gledam ovu tunu kako je fina ružičasta i pohvalili ste u ostalom namirnicu. Bitno mi je jako reći da Pelagosnet farma koja donosi u metro morske proizvode, rekli smo ima ih jako puno od slanih srdela, inčuna, tu je i ova kraljica plavorepa tuna jadranska. Zapravo možete ove proizvode pronaći ekskluzivno u metrou i nigdje drugdje, pa ja ne znam, ako to nije motivacija za postati član foodie kluba, ne znam što je. Dobro, ima tu još puno toga i stvarno dovoljno razloga, ali ovo bi trebalo zbilja probati. A sad ćemo još vidjeti šta s tom tunom. Znači može u salatu toplo-hladnu, može tu u rižoto. Rižoto je fenomenalan. Koliko ste blizu kraju? Evo viš, ispadam iz ruke. Ti si pri kraju? Ja sam pri kraju, čekaj da mi se samo malo odmori tuna. Bravo, može. Mora odmoriti. Zašto tuna mora odmoriti? A sve mora odmoriti. Biftek isto mora odmoriti. Čovjek mora odmoriti. Svi moramo odmoriti. Tako da mora malo odmoriti, mora doći sebi i kad dođe sebi onda ću je narizat i onda servirati. Zapravo je to, evo. Znači to kuhanje doma drito iz stave na tanjur ne? A mislim kad sam mrtav gladan onda ne biram. Jedan iz stave. Viš, ovo ne znam. Šta sad radimo? Evo ga, serviramo. Rižu moraš pribiti prije nego pojedeš. Evo ga. Serviramo rižu. Zašto? Ajme, malo sirove tu. Da. Ludilo. Evo ga. Malo igramo se kontrasta. Tako jednostavno. Tukli tu rižoto radi oblika da se rasporedi po tanjuru ili je to... Tako je. Čovječe. I stavio sam malo majčine dušice i malo pomidora gore. Da vidim ja li stigla možda još koje pitanjce. Pitaju me je li fino. Aha, to ti možeš odgovoriti. Mogu.
čekam da sve sad probam. Probala sam dok još tuna nije bila unutra, znači probala sam ovaj... Čekaj, tu ću ovako. Vidim. Vidim. Evo. S pažnjom svi, cijela ekipa s nestrpljenjem čeka da završimo. Evo ga, izvoli. Joj. Kako, mislim, ja ne smijem, ja moram biti profesionalna. I pričekati da i drugo jelo bude gotovo. Stavit ćemo tu. Može? Ja ću početi raditi za druge, isto ću servirati par jela. O. No daj mi samo, molim te, 2-3 pijata. Josipa, 2 pijata. Znaš da smo na virtualnoj večeri da nas svi vide. Zašto šapćemo? Hoćeš probati jednu? Ajde. Kako s njim prstima? Čučni probaj. Bravo, super. Jesi se snalazi? Taj okrajak, da. Luka, kako je? Evo, dobro je. Bravo. Lipa je ispala. Hoću ti pijat donijeti, hoću ti maknuti. Evo ga. Dobro. Samo malo. Je to ta tuna? Je. Evo ga, Luka, Mari da izvoli. čujemo sve ovako, pa... Pardon. Evo, ja ću se malo povući. Može. Predivno je. Tuna je stvarno fina. Mislim, ovo izgleda optimistično, ide nekoliko tanjura koje je Rudi pripremio. Svi ćemo moći probati. Svi. Jesi ti mislila da ćeš kod Rudija ostati gladna? Nisam, to znam da ne bi mogla ostati gladna, sigurno. Mislim... Okej. Luka, ili ide? Evo ide, servirat ću. Može, samo ti reci šta ti treba. Ima li neki tip pri serviranju ovoga sad? Tip? Ja sam mislila ono udugo ovako. Pa može. Može. Super. Može. Zato što ti je takav i oblik tune, tako da će se super će se slagati. Tako, pa ćemo onda malo ovdje. Raspremit ću sude. Bravo, hvala lijepa, viš. Da nije gluva. Ne smije biti gluva salata. Šta to znači gluva? Ono onako, ono bez ičeg. Ne, bez gluva. Tako. Dobro. Sad je samo slaganje, znači, na snazi. Složit ćemo, znači, i rajčice, i koromać. Tako je. Nekako ste ovo pripremili, imam strašan dojam ljeta danas. Ne znam se, vidi to dovoljno dobro i za naše gledatelje. Stvarno je, tu smo u Šibeniku, predivno je vrijeme, tu nam je katedrala blizu, ljudi šeću, toplo je nekako fino, pa tu sam salata, fina, aromatična, pa rižoto. Baš lipo miriše, Luka, svaka čast. Nada se. Rekao ti je. Ajme meni majko. Baš lipo miriše, a? Ja ću ti promijeniti Wikipediju, napisat ću i dobio pohvalu od Rudolfa Štefana. Bravo, Luka, super. Super. A esteta je to. Da. Kako je, ovako, kako? Može, samo ovako može, samo šibat. Ne želimo metati ove savršene procese. Viš koliko je to ozbiljno, svi muču. Nego šta? Pipkavo je. Pipkavo. Nije šala to. Nije. Mislim, na kraju krajeva ovakva namirnica se s poštovanjem treba tretirati. Tako je. Bravo, super. Luka, evo ti samo malo za pijat. Si uspija, jesi? Tako nekako čekaj. Dobro. Jel može to? Može. Hoćemo još jedan pijat, a? Hoćemo? Imamo, da. Bravo. Čekaj ove... Ajmo dressing. Dlakice imamo isto. Prvo ćemo dressing. Di ćemo dressing? A ja bi sigurno da se osjeti na tuni dressing. Ja bi sigurno ovako da se osjeti na tuni. Ravni? Ravni, da. Da ga ne tražiš poslije po... Ovaj? Da. Ćemo ga još? Ja bi još stavio. Ja bi tu cijelu stranu stavio to. Bravo, super, odlično. I samo malo kromača. Si složi. Moram ljudima pokazati tvoje... Bora ti cekoj.
Onda će biti hladna salata, Bravo. budemo li dugo čekali. Evo ga, Luka. Mislim, Evo ga. dozvolite. Vidiš ti, kleto šef. Mi dižemo jelo, a? Čovječe. Super. Pa evo, ovo je za pljesak. Super. Molim našu malobrojnu ekipicu da zaplješće, slobodno. Dakle, ne znam od kud krenuti, imam jedan mali poriv da sve brzo završimo, da mogu probati. Hvala vam na sudjelovanju danas, znači naučili smo Rudi jako puno o rižotu, što nam se čini možda kao bazno jelo, a zapravo toliko si nam savjeta dao. Luka, ova tuna izgleda fenomenalno. Možete pozdraviti gledatelje prije nego što se isključimo, a ja ću vas samo podsjetiti još jedanput da domaće proizvode od domaćih dobavljača možete pronaći u Metrou ako dobijete svoju Foodie Klub karticu digitalnim putem u 3 klika. Postanete član Foodie Kluba i sve to postaje dostupno i za vas. Također, bit će za vas organizirana i naša kao ova večeras, Metro virtualne večere. I to je u principu to. A još jedna stvar, ponovit ću još jednom, igrali smo večeras nagradnu igru. Pitanje je bilo koliko artikala u asortimanu imamo od Pelagus net farme. Jedan od je i ova naša plavorepa jadranska tuna, ali koliko je artikala u asortimanu je bilo pitanje koje smo tražili. U ponedjeljak u 12 sati u komentarima na ovom profilu ćemo vam otkriti tko je osvojio nagradu. Čak 3 među vama koji su bili najbrži i najtočniji osvojit će velike pakete, poklon pakete hrvatskih proizvoda iz Metroa. Sve sam ispričala, jesam li se ispričala? Ko ima nešto za reći neka kaže sad ili šuti zauvijek. Nisu mi ni na svadbu to rekli. Bravo, to je. Dakle, hvala vam puno što ste me pozvali. Evo, ja ću se zahvaliti na kraju. Bila mi je čast sudjelovati u ovoj večeri i čast mi je bila gledati Rudija kako kuha. Do sad sam samo probala, a sad sam vidjela kako to zbilja izgleda. I Luka, i tebi hvala. Šta da s tobom radim? Tebe znam predugo i preprivatno da se sad ovako javno zahvaljujem. Svakako, to je sve od nas za večeras, dragi gledatelji. Pozdravljamo vas iz virtualne Metrove Foodie Klub večere. Hvala lipa, laku noć, prijatno. Hvala svima, uživajte, dobar tek. Hvala. Čekaj, ovo ostane onda poslije na internetu. Imamo posebnu čast. Foodie Klub za sve kojima je hrana strast. Postani član jer pristup je besplatan i vrijedi za sve osobe, za fizičke i pravne, a uz brojne članske popuste i pogodnosti možeš uživati i učiti od profesionalnih šefova i gastroinfluencera. Prijavi se već danas. Metro Foodie Klub.